ассалому алайкум ҳаводорони иззатманд ва тамошобинони ҳамешагии барномаҳои шабакаи Баҳористон. имрӯз рӯзи чоруми даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст, ки дар ана ҳамин муассисаи давлатии китобхонаи миллии Тоҷикистон доир мегардад ва албатта ин рӯзномаи махсус аст, ки мо ҳамарӯза таҳия мекунем ва бовар дорем, ки барои шумо писанд меояд. имрӯз низ мо ворид шудем ба дохили китобхона ва ҳоло роҳ пеш мегирем сӯи адабиёти бачагона ва мебинем, ки иштирокчиён чӣ гуна баромад намуда истоданд. дар назди ҳайати акамон бо мо бошед. ғазои дона дар китобхонаи миллӣ аллакай тӯли 4 рӯз аст, ки ба чашм мерасад. дар омадан замон ба китобхона мушоҳида мешавад иштирокчиёни даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст, шоду масрур ва бо омодагии ҷиддии навбати худро роҳпаймоӣ мекунанд. иштирокчиёне, ки аллакай баромад намуданд, орому бо тамкин танҳо дигаронро мушоҳида менамоянд ва ба нафароне, ки мунтазири ба саҳна баромадан ҳастанд, маслиҳатҳои худро дареғ намедоранд. ҳангоми сабт дар рӯзи аввал мо бо иштирокчии Рӯдаки Норов аз шаҳри Панҷакент ҳамсӯҳбат шуда будем. имрӯз аввалин нафаре буд, ки ба саҳна баромад. мо ба ӯ барор мехоҳем. زهی فزوده جمالی تو زیب و آرا شکسته سنبل زلفی تو مشک سارا را قسم بران دل آهن خورم که از سختی هزار طرح نهاده است سنگ خارا را که از تو هیچ مروت طمع نمی آرم که کس ندیده ز سنگین دلان مدارا را هزار بار خدا را شفیع می آرم ولی چه سود که تو نشنوی خدا را تو رودکی به غلامی قبول اگر بکنی به بندگی نپسندد هزار دارا را. то ба итмом расидани баромади Рӯдакӣ мо бо дигар иштирокчиён суҳбати ҷолибе доштем. тамошобинони азиз, дар идомаи рӯзномаи даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст. мо як суҳбати кӯтоҳ ташкил намудем бо ду иштирокчӣ номинасияи адабиёти бачагона. яке Нематов Шодрӯз аз вилояти Суғд ва дигаре Таибова Рафоқат аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон. мо як бозӣ мегузаронем бо ин иштирокчиён. чӣ гуна бозӣ аст? ҳоло Рафоқат савол медиҳад, Шодрӯз посух медиҳад ва Шодрӯз савол медиҳад, Рафоқат посух медиҳад. шурӯъ мекунем саволро аз Рафоқат. Рафоқат, ба Шодрӯз чӣ савол доред шумо? аз Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ як рӯбоӣ гӯед. аз Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ як рӯбоӣ гӯед. гар бар сари нафси худ амири мардӣ, бар кору карар нукта нагирӣ мардӣ, мардӣ набувад фитодаро пой задан, гар дасти фитодаи бигирӣ мардӣ. акнун шумо ба Рафоқат як савол диҳед. аз номинатсияи адабиёти бачагона. хуб, раиси колхоз агар об аз куҷо меорад хонда бошед, раиси колхоз кӣ буд? نخوندم. кадом китобҳоро шумо хондед? شاه هست. دو خیرسک بیشتر رفتند. سه سیب گلستان بوستان سعدی شیرازی. аз ҳамон китобҳое ки номбар карданд ягон савол бошад манро? аз боби ҳафтум, яъне аз боби ҳафтуми гулистон дар таъсири тарбият як ҳикоя гӯед. Рафоқат, посух доред шумо? سوال؟ ба саволе ки пешниҳод кардам барои шумо نه. посух надоред. биёед бозиро ман шурӯъ мекунам. шумо як чистон бигӯед. میخوای با راه دور گپ زنی تو با حضور با پدر یا مادرت برادر یا خواهرت اگر خواهی پس شنف بیا با من جوره شو. چی هستم این؟ ҷавобаш шояд телефон бошад. ҷавобаш телефон аст? дуруст аст. ҷавоби дуруст ва маромад чистони шумо? ман гӯям ишкамбуқа кулла хизматгузори калла. یک بار دیگر بگو. як бор дигар такрор кунед.
бале ишкамбоқа курла хизматгузорӣ карда. посух нест. ولی نیست. ҷавобаш чи аст? хуб ҷавоби ин чистон болиш мебошад. болиш мебошад. دستش اگرچه در پیش نخست میزند نیش. каждум бошад. каждум дуруст аст ё не? درست است. саломат бошед. ташаккур барои шумо. ва тамошобинони азиз, ин буд як суҳбати саройроҳӣ ва мо хостем бо иштирокчиён як бозӣ бикунем. аммо рӯзномаи даври ниҳоӣ идома дорад, ба мо бошед. баъд аз суҳбат иштирокчӣ аввал аз саҳна баромад ва мо хостем бо ӯ ҳамсуҳбат шавем. тамошобинони азиз, айни замон Рӯда Киноров аз назди ҳайати якамон берун шуд ва мо ҳамроҳӣ мекунем ва мехоҳем бо ишон суҳбат бикунем. салом алайкум Рӯдаки бори дигар. салом алайкум. خب برآمد شمارو ما تا آخر تماشا کردیم طریق مانیتوری که در دیگر تالار است. برآمدتون بسیار به اندیشه من خوب بود و با فکر خودتون ترس و هیجانتون بود نه؟ نه ترس و هیجان نداشتم، ولی در یک اثری من پرسیدن که استادی صابر کی بود، چون من پارچه خواندگی بودم و همین جواب دادن تونستم. برای برآمد شما در نهایت کف کوبیدن، یعنی از این معلوم میشود که شما خوب برآمد کردید و شما یک شعر قرائت نمودید، شعری بچگانه بسیار با من پسند آمد. بیبی جانم میآید. بدم این شما یک بار دیگر با تماشاگران علاقه قرائت بکنید. پورا. بیبی جانم میآید، دل و جانم میآید، از راه دور میآید، بزور میآید. بیبیم آید ما خرسند، قصه هایش پوری قند، مویز و مغز میآرد، چیزهای نغز میآرد. گپ های بیبیم شیرین، قند برین، عسل برین. بیبیم کنی افسانه، بیبی جانم یگانه. بیبی جانم میآید، دل و جانم میآید. روم کورپچه آرم، بالشتی پر گذارم، چایکی گرم بیارم، نانکی نرم بیارم. بیبی جان شینانم، خفه شدن نمانم. بیبی جانی خوشرویم، بیبی قصه گویم. سلامت باشید. بهترین من برای رودکی احسان میگم. جهان سپاس برای آموزگار، برای پدر و مادر رودکی. واقعا شما توانستید اینقدر مواد رو از خود بکنید و از نفرانی که در اطراف من هستند خواهش میکنم برای رودکی یک قرصک زدن شما. سال گذشته جای افتخاری گرفت. برای این تیاری کردنش شوق و رغبت خودش خیلی کلان است و من سببگار اون است شدم که بابای کتاب‌های چیزی که دسترس بابای من دسترس کردم و او از خود کرد. یعنی شما شرایط رو مهیا کردید برای نبیرتون و یعنی از خود کرد، آماده شد و تا دور نهایی راه یافت و علاقه در نزدیک یکمون برآمد کرد. شما چی گفتنی هستید؟ رودکی رفت، من حکمت اوی گل بریزد نریزد از او بوی. من باور دارم که البته در آینده نه تنها در آزمون جمهوری فروغ یوسف بدون کتاب است، بلکه در دیگر آزمون‌هایی که واقعا از جانب رهبری دولت همه سال پیشنهاد می‌شود، فعالانه اشتراک می‌کند و مقام‌های نظارت رو به دست می‌آورد. ما هم از خداوند همین طلب را داریم. سلامت باشید. تشکر برای شما. موفقیت برای شما. سلام باشید. رحمت کنید. تشکر. سلامت باشید. تماشاگران عزیز، ما با تالاری دیگر می‌رویم. با ما باشید. ёдорас мешавем ки имсол дар низомномаи озмуни мазкур тағйирот ворид карда шуд ва иштирокчиён тавонистанд дар номинасияҳои зерин адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоҳӣ, адабиёти классикӣ, адабиёти муосир, адабиёти ҷаҳон ва эҷоди назму наср худро санҷанд. дар ҳар номинатсия то қисмати якуми рӯзи чорум то 5 нафаре баромад намуда, нафарони дигар аз рӯи навбат ва рӯйхати тартибдодаи масъулин даъват карда мешаванд. дар ҳамаи номинатсияҳо ҳайати ҳакамон бо як масъулияти баланд ва мувофиқи низомномаи тасдиқшуда фаъолиятро ба роҳ монда кӯшиш менамоянд то ҳиссиёти иштирокчиёнро дур ва ба саволҳои худ посух гиранд. ёдорас мешавем толорҳои махсус барои дигар иштирокчиёни дар навбат буда омода шудааст ки онҳо метавонанд аз ҳунару маҳорат ва дониши онҳо низ бархурдор шаванд. ба сӯи толори адабиёти муосир раҳсипор шудем. дӯстони азиз, мо бо яке аз иштирокчиёни ҳамсуҳбат мешавем ки аз рӯи номинасияи адабиёти муосир дар назди ҳайати якамон дирӯз аллакай баромад намуда буд ва ин Абдуҷалил аст. салому алайкум. Ассалому алайкум. Абдуҷалил, вобаста ба озмун, вобаста ба иштирокатон, ман фикр мекунам ки аллакай худатон медонед, доварон медонанд, иштирок кардед, тамошобинон шояд тамошо карданд ва ман танҳо мехостам бипурсам ки махсусан ҳамин озмун барои шумо чӣ дод?
این آزمون البته برای هر یک کس نتیجه خوب میدهد. یعنی ما از این آزمون میتوانیم که دانشی عمیق برداریم و برای آینده خودمان، برای آینده جوانان تاجیکستان نقش خوب بازیم. طبق نمیناسیون من 100 غزل، 150 رباعی و 2 بیتی، 20 رمان، 30 پاوست، 1 آچر و دیگر نمونه اثرها را از خود کردم. баъзе аз нафароне ки ҳамсину соли шумо ҳастанд, хонандаи мактаб ҳастанд, масалан онҳо чунин андеша доранд ки азёд кардан наметавонанд, хондан наметавонанд, барояшон душвор аст азхуд кардан, азёд кардан. барои ҳамоно шумо чӣ тавсия медиҳед? من برای آنها توصیه می دادم که هر یک کسی آنها باید که به خود باوری داشته باشند. اگر هر یک کس به خود باوری داشته باشد، حتما در این آزمون دانش خود را می سنجد و سزاوار جای اول می گیرد. саломат бошед, ташаккур. ва тамошобинони азиз, мо вақти абдуҷалилро зиёд намегирем, бояд баромади дигар иштирокчиёнро тамошо кунад. таърихи монитори махсусан дуруст аст? درست درست тамошо кардаистед? درست درست. саломат бошед. барои шумо барор ва тамошобинони азиз, мо доир ба рафти дигар номинатсияҳо шуморо огаҳ мекунем. бо мо бошед. як лаҳза аз китобхона берун шудем. мо хостем кори нафароне ки ҳамеша паси кадр аст чанд лаҳза навор гирем ва ба шумо нишон диҳем. тамошобинони азиз, айни замон мо дар назди студияи сайёри телевизиони Баҳористон қарор дорем ва мо ворид мешавем, аз рафти кори коргардонӣ бохабар мешавем ки чӣ гуна сабт намуда истоданд. тамошобинони азиз, мо вориди студияи сайёр шудем ва чӣ гуна ки шумо мушоҳида намуда истодаед, саргарми кор ҳастанд, коргардон ва ҳамзамон коргардони овоз. мо ба наздашон меравем ва мехоҳем суҳбат бикунем. салому алайкум. وعلیکم. шумо ҳамарӯза ба сабти барномаҳо машғул ҳастед. дурударуст, яъне тӯл мекашад сабт, ягон мушкилӣ эҷод мешавад? ما دو نفر در اینجا مسئول هستیم که یکی تا نصف روزی و دومین از نصف روز تا شام ثبت می‌نماییم و مشکلی اصلا در ما دیده نمی‌شود. در گروه ایجادی تکنیکی همه شرایط ها مهیا، کار خود را ادامه داده ایستاده‌ایم. тамошобинони азиз, дар ана ҳамин толоре ки номинасияи адабиёти бачагона доир мегардад ва иштирокчиён дар ин ҷо баромад мекунанд, тамоми намуди адабиётҳо аз рӯи ҳамин номинасия гирдоварӣ шудааст ва дар лаҳзаҳои танаффус низ аъзои ҳакамон бо иштирокчиёне ки дар барои хоб мушоҳидаи рафти озмун нишастанд, албатта баъзе саволҳо медиҳанд, посухҳо мегиранд ва мо бовар дорем ки албатта метавонанд чизеро аз худ кунанд. ва мо айни замон бо нависандаи адабиёти бачагона устод Азизи азиз мехоҳем чанд суҳбате дошта бошем. салому алайкум. علیکم السلام. айни замон мо мебинем ки соат 10 ҳаст ва лаҳзаи танаффус эълон шудааст. то ин лаҳза чанд иштирокчӣ дар саҳна баромад кард? 32 نفر داوطلب خودش رو معرفی کرد، دانشش رو معرفی کرد، شاهد شدیم و به فکرم باز همین قدر از مؤسسه تحصیلات میانی عمومی داوطلب هست. ба чӣ гуна саволҳо бештар иштирокчиён истодагарӣ мекунанд, яъне посух додан душвор аст барои онҳо? اساسا سوالهایی که از اثرهای نثری داده می شود داوطلبان اندک در جواب دادن دشواری میکشند. البته همه نه، لیکن یک تقریبا نصفشون در نظم بسیار پیش قدم هستند، خوب هستند. در گفتن لطیفه، چیستان، تیزگویک، مقال و اثرهای کلاسیکی را هم بسیار خوب مطالعه کردن. لیکن همه اثری نثری از نثری بچه ها اومد، از نثری ادبیاتی تاجیک خیلی دشواری میکشند بچه ها. барои мо ҷолиб аст ки дар вақти танаффус ҳайати якамон чӣ кор мекунанд? маслиҳат мекунанд ё ин ки омода мешаванд барои қабули дигар иштирокчиён? اصلا ما آماده هستیم، بیان که مخصوص آماده شویم. بعضا می شود که مخصوص آماده شدن در کاری خیلی کمی اثر واقع می شود. لیکن یک در وقت تنفس ما اساسا
وابسته به سوالهایی که دادیم. خیلی بعضا میشود از ما هم خطا میگذرد، ما خطاها رو کوشش میکنیم، محاکمه میکنیم و باید دیگر توصیه میتیم، مصلحت میتیم و 2-3 دفتری که پیشنهاد شده است من بعد این ساعت باید چکنن همون رو یک ورق میزنیم. سلامت باشید. тамошобинони азиз, дар ин ҷо донишҷӯёни донишгоҳи омӯзгории тоҷикистон нишастанд ва ман ҳоло мехоҳам бо як савол муроҷиат бикунам ки баромади широчиён барои шумо писанд аст? бале писанд аст. хеле маъқул шид, хушрӯ баромад кардан, хеле фаҳмидем. ташаккури зиёд. писанд аст, хуб баромад кардан. худи шумо мехоҳед ки дар ҳамин озмун иштирок бикунед солҳои оянда? бале. саломат бошед. шумо чӣ? бале ҳатман. саломат бошед. ташаккур. من گمان میکنم که بعضی دانشجوها خرسند میشوند، بعضیشون بسیار در خجالت هم میمونن، برای اینکه بعضی بچه های محصول تحصیلات میمونن از دانشجوها چه باسوادتر هستند. саломат бошед. ташаккур барои шумо. инак ҳазлам буд воқеан ҳам. ва тамошобинони азиз, мо сӯи дигар толор раҳсипор мешавем. дар ин озмун на танҳо кӯдакону наврасон, балки калонсолон аз ҷумла омӯзгорон, намояндагони касбу кори гуногун низ иштироки фаъол доранд. ҳамин лаҳза мо андешаи яке аз омӯзгоре ки шогирди худро то ба даври ниҳоӣ овардааст мешунавем. китоб як ҳадафи ба худ хос дорад, зеро пешвои муаззам қайд мекунад ки имрӯз насли тоҷик, насли миллати сарсупурдаи ман, насли ҷавони ояндаи ман ки будани худро донад ки мо дар гузашта ки будем. тоҷикон аз аввал ориён табор буданд, дар саргаи тамаддуни дунё қарор доштанд. ва ин исботи он аст ки ба ҷаҳониён бори дигар мо исбот кунем ки воқеан миллати тоҷик дорои соҳиби давлати миллӣ буд, соҳиби як ватандори асил буд. тамошобинони гиромӣ, ҳамарӯза ҳайати ҳакамон то 10 нафариро шунида дар тӯли 4 рӯзи баргузорӣ дар ҳар номинатсия тавонистанд аз 40 то 42 нафарро қабул намоянд. ҳамин гуна кӯшиш намудем то қадри имкон маълумотҳои ҷамъовардаамонро бароятон пешниҳод намоем ва фикр мекунем ки бароятон ҷолиб буд. тамошобинони азиз, ин буд он ҳама маълумоте ки мо омода кардем аз рӯи номинатсияҳои гуногун ва бароятон пешниҳод намудем. ва ёдрас мешавем ки имрӯз рӯзи 4-уми даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст ки дар муассисаи давлатии китобхонаи миллии тоҷикистон доир гардид. ва тамошобинони азиз, аз рӯзҳои баъдии даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст ҳамкоронамон шуморо воқиф мекунанд. хуш бошед.